Simple English mizo YouTube channel tang le Facebook page tang research sungin kalo lom fe ka cheu tuna hianin pakhale pakhat kan impiak na hianin lo thailowa kan man thin chu zo na hi ani he video hi en chuak ani chuanin sap tungin zo na hi siam thiamanga ti chuanin mi in an zo na chepo fia takin I hre thiamanga ti chuanin I chang thiam bok don ani video masalama khanin do le is zo na atana mandan kan zir to ni kha tuna hi chuanin dos das le arer manga zo na siam tan kan zir ho to na ni kan hriat fia thai zok nan va phi chinia han then le phok tai la apakhana tan chuanin main va pania apani na tan chuanin verb to be ani main va patan chuanin take sit tiang chi te chen tam tak polo mani ti chuanin heng va phianin thil adu na soina te thil ti soina ani fekani ti chuanin verb to be tan chuanin is are was were te po ani heng te hianin thil ni na hi asoi ani tuna I chuanin are hi conserving deuh don ani engtin nge are hi zo na ta na kan man don ti kha consider don ani dasi subject atlem main verb zo na hianin manthin ani voi khatin close non leang das hi subject atlem main verb zo na manthin ani tin arer hi subject atam ni na soina kan mangthin ani are hi subject atam ni na soina kan mangthin ani entirna ka chhop cho hian refia zual turin atan puidon cheni he sits on the chair he sits on the chair ni chuanin chair chunga thu chair a thu kan de chu mi zo chuanin chair a thu em kan ti chuanin does he sit on the chair does he sit on the chair sit a s hi kan paya he ta hianin dos does kan mang ani ti chuanin she eats dinner zanria ai tina ani she di chu mai che ai o soina ani ti chuanin zanria ayem kan ti du chuanin does she eat dinner ani mai ni ti chuanin apathum na tan chuanin a monkey climbs on the tree a monkey climbs on the tree ni chuanin zongte hi thingkung chunga alon zongte thingkunga alon tina ani mai ni ti chuanin zongte thingkunga alon em kan ti du ani chuanin does a monkey climb on the tree does a monkey climb on the tree ani mai ni chen verb to be ni na soina tan chun arer conserving don kan ti kha they are smart an fingfel hle mai ni ho chuan fingfel hle mai ti na ani chun anio chuan fingfelem ti kan zo du ani chuanin are they smart ti hianin kan mang thaini arer kha amma kan da mai turani ti chun you hi ani ti mi pakha soina pokan mang thai ti chuanin anni ti nan atam soina po kan mang thaini ma se you chu you is mang thailowa you are hi kan mang thin ani you are crazy ti chu I ti na ani mai ta ti chuanin I am tin chun are you crazy me I am ti na ani ti chuanin the dogs are faithful ti chu ui te chu an rin om ti na ani ti chun ui te chun rin om em tia zo na kan zo du ni chuanin are hi amma kan da subject mai are the dogs faithful ti ani mai ani irin il leitro dal tu mi alawa kan soipur pur thainan le midang zirtir thai tur khopa kan thiam bel sok nan example dang ilo zir holeng o my mother sings a song kanun la asa does my mother sing a song kanun la saim tina ani mai ni ta hianin amma dos das tel to phang sing singa hianin s telangai to lo ni my mother is lovely
kanu chu adu om tina ni kanu du om em tia kan zo tu ani chuanin is my mother lovely, is my mother lovely. Ti chuanin number pathumna tan puya is my friend, puya is my friend. Puya chu ka thian ani, puya chu ka thian ani em tia zo na kan siam du ni chuanin is puya my friend, is puya my friend ti pon kan zo thai ani. Khiang oya sleeps, khiang oya sleeps, khiang oya amuhil tina ani ti chuan khiang oya muhilem tia zo na kan siam du ni chuanin does khiang oya sleep, does khiang oya sleep kan ti tur ani. sleep a hianin s kan bel to tur ani lo ti chuanin apanga na tan chuanin Remy listens to me, Remy listens to me. Omje chu Remin min ngai tha ka thu soi emo ka thil soi kha min ngai tha ti na ani ti chuan Remin ka thil soi emo ka thu soi kha min ngai tha em tia zo na kan siam tu ni chuanin does Remy listen to me, does Remy listen to me, does Remy listen to me tin zo na kan siam thai ani. Han khai khom don tai la sap tong zo na siam na kan man tam em te chu do are does is te hi ani dio du le er hi subject atam zo na siam na hianin manthin ania ti chuanin does le is hi chu subject atlem zo na siam na manthin tur ani. Subject ti omzia chu kan thu soya thil ti tu kha ania olsam taka kan chin chia du ani chuanin sentence thumol ma saber kha va ma mi song kha ani kan chin chia tla tur pakha chu I le you hi atam vap do do nen man kop thin tur ani. Akharna tan example claim lo zep le lok ila I know you ti chu ka hria che ti na nia ke na do no ti chu hria ti na ne hi main vap ani ti chuanin chi kan soi tang khanin I chu atam nen kan mang kop thin tur ani chu wang chuanin does ni lovin do I know you ka hria chem ti na ani ti chuanin you eat mango, you eat mango ti chu thai hai I ai ti na ani ti chuanin thai hai I ai em tia zo na kan siam du ani chuanin do you eat mango, do you eat mango ti mai tur ani ti chuanin apathum na tan she is mine ama so kata ani tina ani ni na soina is kan mang ani ti chuanin ama so kata ni em tia zo na kan siam du ni chuanin is hi subject ma she ma a hianin kan da mai tur ni is she mine, is she mine, is she mine ama so kata ni em tina ani mai ni ti chuanin the cats are lazy, the cats are lazy zo te so an thachia tina ani zo te so an thachiam tia zo na kan siam du ni chuan ni er hi ama sapera kan da mai tur ni are the cats lazy, are the cats lazy ti mai tur ani chuan atop ber apanga na tan chuanin Voni bites you, Voni bites you vonin ase che ti na ani vonin ase chem tia zo na kan siam du ni chuanin ta hianin subject atlem awang hianin does Voni bite you, does Voni bite you ti ani mai ani. Video top thlenga min thlir sakwan kalom taksen ni he video hi tha iti zong te nia ilo hlok pui ni chuanin he ka YouTube channel hi milo like a milo subscribe saka ti chuanin mamo tur anga i hriat I thian te emo yu naw te hna he video hi milo share sakve ngei turin ka som che ni video danga kan mule thoi don nia bye bye.